Pozdrav Z ekipo i dobrodošli u novi video, a ti ako još nisi dio Z ekipe, ja ne znam šta ti čekaš, opali to crveno subscribe dugme da bi postao dio najjače ekipe na Balkanu. Ja sam doktor, a ti ako želiš saznati kako je Frieza uništio Gokua i Vegetu, ostani do kraja videa i saznaj. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! U novom poglavlju mange Zmajeve kugle super, otkrivena nam je nova Friezina transformacija, za koju nikad nisam mislio da će biti stvarna, ali opet stvarna je. 87. poglavlje mange Zmajeve kugle super je završilo Granola sagu, zauvijek, koja je dobila dosta neočekivani rasplet događaja. Na kraju lik od kojeg se najmanje očekivalo riješi cijelu stvar bez da se imalo pomuči oko toga, dok su se naši junaci doslovno borili za svoje živote. Ubio je Gasa bez problema u svojoj base formi s jednim udarcem. Ubio je Eleka sa Ki Blastom te jednim udarcem vratio Gokua i Vegetu na početne postavke u svojoj novoj formi, a ta forma se zove Crni Frieza. Da, Frieza se vratio poslije 10 godina treniranja sa novom transformacijom i doslovno uništio sve. Na kraju je ostavio sve i otišao jer je došao samo ubiti Eleka i Gasa. Treba imati prioritete. Po priči koju je ispričao, trenirao je 10 godina u sobi vremena i prostora na planeti koju je davno osvojio te tako postao jači i dobio novu transformaciju. Vjerovatno isti planet na kojem je Mirus trenirao Gokua. Po meni je ovo čisti ass pull za Friezu, ali znam da ima dosta ljudi koji ga vole i cijene i to poštujem. Nakon ne znam koliko vremena, 2 smrti, mučenja u raju, premlaćivanja od Brolija, on se sjeti trenirati. Izgleda da je konačno naučio lekciju i više ne želi zaostajati za Gokuom i Vegetom. Realno mislim da će ga učiniti jačim od bogova uništenja samo da Goku nastavi trenirati. Ali uz novi film i naranđastog Piccola, nove Gohanove forme, Brolijevog pokušavanja kontroliranja njegove legendarne forme, Frieza dobija novu formu. Točno se vidi da su ostali bez ideje i da se vrte u krug, te žele sve važne likove učiniti jakim ili jačim od Gokua i Vegete, tako da mogu kasnije resetirati sve i krenuti iz početka. Ova pauza koju će napraviti će im možda dobro doći, jer počeli su se ponavljati i to sve manje fanova privlači, a stari fanovi će teško nastaviti podržavati takav način pisanja, a do mladih fanova će teško doći jer se baš i ne ističu kao prije, pošto je sve to postalo repetativno. Koliko će trajati pauza ne znam, možda do kraja godine ili sredine iduće godine, ali dolaze nam razni festivali u Japanu, pa možemo očekivati novosti oko animea i mange u skorije vrijeme. Sa sigurnošću vam mogu reći da će anime krenuti iduće godine, samo ne znam još kad. Hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ako želiš, pretplati se na kanal i stisni zvonce da bi prvi saznao sve novosti u vezi Zmajeve kugle i postani dio najjače ekipe na Balkanu. Ako to učiniš, Crni Frieza te neće napasti. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!